Attention TV, so on social media, so subscribe to the YouTube channel, follow on Facebook, like, comment, and also share. And evangelism apart, I didn't say be able to job what you much as I come here for yourself. Yen blame no, and I'm be blaming no say. During the ordination, and you say version as a fatariano, and Nigeria suffer from Kwa and buy and yes, I can TV say. So what to any extra Ghana for suffer for Pantia. Then they do na ane betray no one anja ntum Tvgh edi ne ho esi ho ama Yesu Kristo ye se obaye no ni die mu anje no ne obaye ma no so anje no one ba ma no ana ejen we Agradaa an evangelist Reverend Dr. Mama Pat ede Apølogý ensem no bi ekeka ho ye beko ne akotie ede abana sansa na menka say University Foundation number no 054-830-2985. Ebusenko nenkoti evangelism apart emba. Ano pesa wo fa na sam Jesus. Na wona tona kwaimwa. Brother, say wo bra ni mo yaten. Na wa ni da swasa. Obesha wo. Erade beshawo amanase. Forget about your mother, Jesus. You forget about your husband, your wife forgets, your father forgets. Forget about your car and forget about your money. Gosh. Na picture weni ehwa senians. Fawumwa de nyina wene da so nyina kai awrade asennua no yes na hye mame de nti ade wo hwehwe na eche no aya na dwen na yentanta esa ne che enje ni pa wo ye wo ho find the solution for the wo ye wo no ho na de wo ye wo no wonante awrade akwan so na wo pagya wani ma awrade asennua no a asenya na wu so no and Bible say Abraham jane so form no na entumadan ni mu tse Jesus se na wo be pagya wani ahwurade asenya no a ha amane na ayeden no emoja na be so form na entumadan ni mu betia ma wabrabo na ne asen na be ye na ne ewu ba benyane Jesus bon some can say my radio asamono bon some Jesus. And the word of God, no, and they were did for baby. He or she doesn't remember the day he read the Bible. Oh yes. Amen. Amen. Now Bible said Awurade asem no eno na eye aduane a okra no edi. Esaneche. What you say here? What you say oyade? Wo kra na wo ti wo mu. Awo bema na duane adie na watimi nani agye na watimi agye no ma wokra na duane ni David ti na oyale no moso na waye ni nyina enye hye your spirit need food and the food of your spirit is the word of God. Amen. Bonsama asem no bonsama Jesus. And the Bible is telling us say asem no ya na se den kania. Wasam yamenase kania. Oh yes. Famisi die crown. Jesus. Wasam yamenase kania. Umpewe upa kwanchire. Umpewe upe prekese be to prekese. Kwanchire na ukoji ni nyina no. God has given us principles. Oh yes. Aya principle. O se jimidi nantema kwamu bobra papa meshirawo. Bosama asama. What mean to be? Ademi kwaji nko a me kwa dwuma meti asra me kwaje wayere a obi hu ya mahia me de bebo ni dua o yale on sama asama no nyansa na ekasa. God has given you the principle. Oh yes. Jai bone somni ye you are dream free nipa bi aso and concentrate your life, your mind, everything to God. Jesus. And see what will happen to you. Amen. A Christo for the consortium kese. Tina Christo say obesha na temu ase fi nyame fie. Gosh.
because you can't ponia nyame fie ne hyase so for pa na or the Bible abutu nanim na odi bone wase Kristo ni na the Bible abutu nanim na odi bone wase ene say ye benya adwen sachara awurade be shirai amen me munna enkwa no ne ni pahai abone foja ne betwa yenya fahudie adia chemia ayenatu metiasia ayenatu bo ajuma koso ayenatu enshirabu yesia eteme fama seta yes Lord and come out with Jesus anasa enso wahidie ayawo na medi bema wo ati eti ogama wada mama bata onye so akunyai aye isawo mesi wo mama bata mama bata mama bata ano paini muna enkwa Jesus enkwa so ne ni pahan yes saboni for Johnny betwa isabakapa yenja fa yes sadia chemia ayana Jesus sayatiasia isabakapa toma koso ayana lesama sibiria enshabu misia Jesus. Now me di mama o, eti o mama bata, mama bata, mama bata. We are Christians. We have given our life to God. Now you go so deep bonea. Ye di atro. Na ye twa nkontompo. Na ye ni nokore. Na ye nya nokwafo. Na say ye nam han mu. Ye say ye nam han mu so ye bodwaman. Krono. Kunkum nipa. Ya sa. So ye fa ye ho say ye nam han mu. Kristo say ye kasa na nkire say ye nokwafo na ye nkontompo. Bon sama no. Paso. Na say ye nam han mu say ono wo han mu. Na say ye betimi anam han ni mu. Sadia wonu awurade nam han ni mu a na ye wo ayonkofa wo ye mu na kire say ye wo ayonkofa wo Kristo mu na ne ba Yesu moja te ye ho na ne doba Jesus Christ moja etse ye ho firi bone nyina mu say ye kase ye ni bone a ye te ya no ye ntimi kase ye ni bone o na ye daada ye ho ya trofo na nokore eni ye mu ye nyina ye ntene ye ya de bone fo nko but say na ye benya dwen sachara na ya repent na ya receive say ya pese ni Kristo nante e wo han ni mu a Kristo be boaye evangelism apart and some other to just say come here say nipa e reject no bra na wo sakra e defina bosen sem mu e de ba Kristo mu ana na e de be som mu e attention TV say ma monhwa moneti